and nature of ordained ministers, clergy versus laity, minister and licensed holder. 하고 앞에 때가 개봐줘서라 개크리크리디 세모다도. There 하고 앞에 therefore clergy mu laity 하냐 기 개봐서라 question ugo panelist 고부 부게 매치신 나가 줄이로 clergy mu laity 호하 기즈티기 보 vorda mu 호하 기대보 비비컬가 라마나 우고 피터 캐리우 케니에 프 캐러기 고자 모호자 you are a chosen nation, a royal priesthood. 시바주사 게뿔라 모리 뉴고 시프레바다 그절라 basing on that. 호하 기대보 biblical 디 우고 세바 세모르쇼 이바가 그러면 how base 디 issues ke krikropo sa for Lord Supper nyo gocha baptism issues ko marriage ko Kesiezie kase ke jogo pete ke kheba ke sala sala first question le ro ho ha kitebo biblical mo kizatigi bo ho ha o baptism ye circle no setetaga baptism zo ko pete deri Baptist scholar moslanu teaches kis hamheze pastor clergy mu laity was hamheze pardes us puller there is simo alazoje there pastor hatho mu laity ahori deacon to serve at the table. Hato hame hosro haketsoko chapters runu da mukishi parjo mu znuro temeket daze sek lethonu kehu thonu ke kruhimoro shoda zoro relief mezoko sise que mejedi bazoko widows soko zedim hatseke dolanu kedda keze mu pastor hathoro deleke vijapu tsdi bakedola so se pototseker kedolanu so se par mu haketsoko chapter suruzno uko ngule mo sunuri di konsege zoko seri lethonu bazo deri pastor me hakepe japu lethonu sekele sus sununu sedele nyemu deri body pastor me po ordained chile poke pre chile poturi poke per poturi potu chile le dino degree pori krale dino ordained chile oro humero body training corpori mori bible school ko attend dino license research dino buno le thosse so ribaya mu Europe nuro license siamo kisi degree let honu leketola license nu leketola vo progete mu series so power vo Denmark mesokoro degree sim heketeri balo mu sokose sunu voce petekose license setsia mu pobunu letotsia proclamation ministry of proclamation ministry of preaching administering church ordinance ko so ko se mu
akeleki zogeje license ngu ledi le thotsbaze mu ordained ledi le thotsbaze sunes kekrizomonye bozonye kekrila mon le thome kekele metazla kele dazla bodi Bible school nuri prayer sisi training ponuri voledino vodi le thotsbaze sus kekrizomonye keja a thiosus le ukodono social implication, cultural implication, heget zukro boribaya. Hego chakasan me donoro wedding function tikiro hakepe siketuro VIP komu reverend ko hatsate se kekri ko hatsate dino za so ko kekri ke zia la so mezina mo kekila mo reverend ko VIP category numo VIP sidoro very insignificant person sunu zoke mo sende sila a very insignificant person daro sunu vogeda so viko mo license ordained very ordained morile thonu to da ko sepete pozonye kekeleme kele ketame mo ketolesunu putzeme utskernubie tomorrow shogetse a ordained degree po PhD MTH mapo bari atyo degree nul hudamon atsokernu di humoro shogetse lethomeha agiri kekrime geri so sebadla leitimu laymen lay people lethome those kekri deri ledino license mu ordained ko hat kekri zomori ukepeno fekele daros atyo ordained lemori a degree ba mori akele da ses ari lethome de we mu pori lethome de we get keleno bal ses Keyho ukepeno fe jorli upetagete Jesu Christa potsekerno di servant me pom hedi vor get thake ke vi borin he get so lepeko Letimu clergy punya buka clear aja pusa aro tu ke krizato pun ba ke kelie ibari lerle thono ke ye khasa letimu clergy khagasa how ha divine calling so ke penyaba ke kelie so se temi to chiki service se more shudele idi seller gata senya ke kri mo divine calling we a nipu le thono tyo gata lemo deri nipu akide so greedy seller ba mo grobolero profession la abakrat marshote mori noler haizu un thadi umvargat le sikata ko piobodi divine calling ze kamenzele sho divine calling e puoi pulie ze to lemo mori tsannerilom mori tsannerilivi shibazo no calling e bordo mo sola calling borgo to mejidi porque se do zeleta mo porque se do zeleta ta so se temiere church so sungwa de a bo how no part of Kesiezie o ke benyo to ka dale
It's also testimony so ngumu shivadi po ordained saba. Mo kakru chiki temi ngule kamo ki ishigatsunu no kasaba license. Pati ho no le toson daro license ore withdraw tato. Idi withdraw saji. Chimuche withdraw sa ba. Mo oko protestant goro sacrament kenyazo. Baptism and Lord's Supper. Mo keleki oko divine calling mo temie calling. Pati hanu pues dobla puseche. Eka to go better ka salidi PM hatsa ka war. Better ka kemhizo. Ka hu ya thola so seller ka to go kemhizo. Idi reka sa seller di PM hatsa ya. Mo shidi temito seko homia ordained sele. Homia ordained sele mo. So mejidanu or clergy thakori leti o thazekatu. Sala pu temikidate putho Dr. Zelhou pugasute putho putsagarnyo the mesewe. Ordained Kori. Deri po kepenyapa po kilegata so sa si iliro. Ke huri so kahuto so tau piekar kriaso de mese. Deri ke hu po piekar kriaso she mosheri po puto kida tiezo zoe po tsakarnyo de mese. Mo so po tsagarnyo katsa me se katsa so sa ke huya so insist likanze. No clergy de la in tsagarnyo se lije insignificant no bodaje ke huya so insist de mesemo. Po to bogi ba po mhashidaro po to gi ba. 아시모로부터 버터를 깨글리기 하다. 다시 somoro. There divine calling po gatsa. So 개후에 so 시게 그리디. 태미톤 지긴 세모셔. 저거 뭐 아우카페요 보 길이 보자만 소위. 이저 스니서 코게 그리디. 보 카피에 clergy. 뭐베 보베 레티. 시즈노 so 교회 호시드면 세 이제 아수 세가사스냐 레티 term 홀리로 오고 세모 쇼즈라 호하 바데 데리 바이블 노 시게츠 provision 밤베가 피터 게리우 켄니에 탑프 노리로 You are a chosen nation, a royal priesthood. Ibadu. Sunye su verso ha sevordi letize keseliro kitebo ke kelivi bagaso. Letiro lay person no sapa. Lay person ro ugo petego chosen person ito no go sante de. Sala kehuno member sagale bona fide member sagale petego boga sabe. Deho sununu kada pe kilapie le thotsa margasho. Ugo lero so no clergy ordained sagale clergy shiba. Mukka hucho
She's a Savakriva Pia Sacrament Seto, Ordinance go, Sacrament go, Masato is a no part. Mo Ordinance Hago Sewe Liro, Potau Saka Kahuri, Potau Saka Kribu, Ordinance go, Masaba. Mo who are not necessarily for the time being. But they who are Jemo is a no more there. Where Hanaha dedicated lifelong, dedicated for lifelong. So la Puse Hanaha Sade. A crown sacrament ha Ogo Bo Ogo ha Hanya ha sacrament hagenu, but that's me for Keveva by vote ha. Sacrament near protest me for Kevebado. Mosala protest me for Kevegaba, say, second annually. Mo how second annually was sure it's a la oko temia go be a call ordained to the bar. Mo how say character knows there. Oko protest me que bualvi. Ariselvi, Norselvi, Puariselvi. Poti holazo. Ishigazo susa. Tsaparaba. Oko season convenient no megidi. How she's all convenient ongo. It's a megidi license casa no. Okay, so she's a core. What how better get a core or clergy sa carry mix up sadaba. Most of person hama okay Baptist mea tau. Kyu renyo mare kyu rumor shomo kyu rumor vi. Ordinance so kaho bari fiesta culture vidada. Who were refused to pass up a muscle with other. Sikis a paraba. She's a la tear. Ha. Ordinance of Seta. Dairy term capili tokota. More terms of danger bamu, but terms of Tidaro. This is ordinary. Dairy mipo, ordained salad, term bamu. Sala. Polioto, Potermo, Basha Bamosheri, Ordained Salade, Poca Horari, how Zelugapa, Molo Supper, Ranakaho, Nepaki Vide, Pusso, poor life, poor life, Hato, that's all. Sala, Ha, Nyaha, Kekri. Late ordained, Punya Kakri. Miapo, 10 years, Tigizo, more Miapo lifelong. She does a hanyaha, Coke Chris, the marshal. Mo, Ogo, Akalema can make more to share. Piazza Saras, so Tigi Ash, so for P. Marshal, Azolaha. Idi license beer, Temitsaba. Jetu Keyho, both her grace accorded. Mojiwe, license beer. Kezatiu, Hedi. They create the forest, she puts a kazu. Ki, bo calling where divine calling liro. Book in Yipukinu Kikalipu. More Poyipulias and you poor Casacada Badaliro. License people Zaganza, poor ordained Sister Messe. The Pukalhu, teach you who Mohoje, teach you who Mohodi, Aho, book calling Metsuzo. More poor ministry, no Takas Milazo. So that's a license soon ordained Sister Messe. There is Ugo Sokosa Petebia Dilapia. Techeho, lines and pidimo hola sato, so sieno ordain lato,
一时这天不过零路别个走怎么不对酒没好的普的属于侬，Ordained 啥子，好哈，他说我别个点我的，所不clergy们来地所别个点我的，就是啦，我给后头啊，给什么子啦，天，还个么好的，他们 ordain 列头个 ordain，还不过里面做嘞，不，今天不 study 出来的，不。cái里面不会，不过后边特别很许多的片的会，我不 study 好，这个是这里的会，这些呢，不 ordained 出吧，是说，给后面死的，给后太后不多，西门里头跳了一片么多，来。不对付呢，我你大的，这个搞好了，多少么说大的，现在是不ordination嘛，做个不得事，你不得其他里了，搞好头不给没事，他们么子努力，做不到的，么你不么子努力时候做不到的，还是真的。哦，把神诺所不给me只是话的对地头。对个做法个就了咯，好记得我 biblical 噶，所以哈个做法么church history 么好了咯 reformation par 么说的个这，好哈 clergy 么 laity 个 retor 的这啦 contributory factor 不么嘛。也不能，还是给me知道。个人还要去记的。ini kegiatan, Kaki zasudi no, reconciliation no. A fellow Bible passage puazu, so a royal priesthood. So se peteko priest mede iketsu se lebe church ministry ordained license lay so se leda modino peteko kekele mede pelekele mede iketsu po no lelero so se lekero kutun here mu priesthood of all believers so ripuyao ko mu so Puker gets up or Khezhie medieval period tiki tereki move what hella gets all laity koha letonu to gemo koha get holeshe utyo perlesho gets us leya there is zero 타게 그리고는 바르로 템메 빼때 뺄레레 게다 빼때 게톨레샤 하플레비 무게 메사로프 게톨레스스누 프겔레오누 메포포 하 빼때고 하르츠레비 이게 저 priesthood of all believers 메부누 프베 우베 게임존머리 프레시바즈고스 빼때 게톨레스스 everyone can read everyone can be ministered que sorrowful que go words que so mo sunuro que pelle que toles o que penof die prele que vi mo pelle que vi so ko pete ki bagetas priesthood of all believers no se silero ro gudne mo laity ibazo ko ha pete ha laity zo lay people were all lay people but out of that so donu teme kropo kepe kripie delekevi ma thonu selegeda utho kele modinu u kepe no fe so ko se kepe kripie le thonu selegeda u abcc go do me ha shi simo
CBCC mu Keyho Kekri really kropo si ze mu zero license pe zi ko ha do por bi mon kapie uko zi din uko bunu diele ke vim ha to chile ke dola se zi ya CBCC ro missionary kori petemo deri ukel hu jorli mu ulet ho du meba shi su ko hodinu license zi ya baptism Lord Supper ko kesele ke vi ke kila mon missionary ke chepie chazu se peleleje Pheluopfhelie CJ di no buda di no pelele mu Pheluopfhelie se she me kori se uko zi da ike zila no me po get to le ke tang mu da se license只是无 license 是别把的no ordained 是别只是说 ordained 是些呀，mu 一个CBCC 给这点儿 license 别只是就是只给那个是 not just for a time being but for a lifetime 给个了么不uke penofo pokele kita si kita la license se tsa da tla su se poti por bi mon pokel huche de to cheke ba che su po bonus se voya si la leitimu clergy ha license se baz kori license se baz kori clergy nu le danye akeleki clergy nu kele keda mu do porbi modino pocho posileda mu poletonuri su se ke peleme buri mu ketala license reset ke ze sade sizla clergy sizu ko se ordained se kele ko pastor se kele ko license nu kele ko mu pastor huwa license ngule modi pastor sebazari baya deri ukoro ukel hubie kepenofele tho ukepenofo ukele keta su sile datla vori prelede deri poti hu febadi su license ordination ko tsege tsuri pastor corporation ke basis la clergy kele keta su ordained korbi modinu let honu together ordained lemori license nu lemori on the process in the process mu license nu legeta kori bette puanye kita akeles kita ba Thank you. Okay, judge ne Hanya ke gade. que guia zolero more que dia cria zolero CBCC mu ABCC zo que crizo no que dia cria zo there nie more short si more short big as ko bon sa de musala nie beje ko tao zelo pozim hedi reformation se de ga ka zo liro Keyho bukako nise di katholis prozishiri mori kapenyovaki ka chatsishiri mie su tsilenze shivor di Martin Luther mu reformation movement se de ga sugwa sununu hatcha shi sukori sa sukos lasadi mele par ga zo go je su shiba musala reformation nu chaye ga zasse buliro kapto ke zo ga su jedi priesthood of all believers suri chaye ga zasse bo ugo baptist ko luxury tiesu distinctive baptist distinctiveness nu priesthood of all believers so ha chaye ga zasse bo ke mi ese bo de musala priesthood of all believers su sa jewe su ba ga da la ugo ni pu die progresori ke hu bori ke penyu ve die prelevi mu pochasi li vatsabie miki pulegevi utiu kruigi li uzumuna
cái thôi là sự phát sabi mi kể cái vi nó theology per levi mu levi lẽ sự si levi si mu levi để cái mà sau rồi phụ cái mi đi nửa sự đi bu cái thôi là sự trao si levi su bia bắt thà cái vi hero ugò hero verse su thâu nu ba de giờ là mi bắt cái thôi là sự uji nu ba su hoặc cái gì sẽ bùng nhé priesthood of all believers nu siro cái chat sự cái gì siri về cái bên nhau cái mezzo che penyo vu Rachiilie vide mi puribu su tsidinu tedonunu su tsamor vide priesthood of all believers su bagadala mu baptist mi practice nu who denomination practice nu su ha opportunity khas hebia timitz ke pelimits se ani zbele so ke tsagana me laga Rachiilie vi mori ke penyo vu die ke hu kinu ke penyo vu di be patagaz baptist donushiri 수고서 어요게 크리자발리비 베프티스 미조시 데이 우고니로 워 나갈랜드 베프티스 게후니로 테뉴미 위셔 자푸츠가자 게페뉴프디 부가자 우고숨 하보리 우고 게리자 바모 pulpito 게후 테뉴미 위셔 디불리게비 priesthood of all believers who bagazala lerdi 게후 려토 게크리가자 스비딘 opportunities priesthood susa hacha susala ugo shiga opportunities basenye rewardi or clergy mu ordained ordinances ko sugo soliro ugo petezo mudi microbo butse pekri gaza susa nha ga thau hagatsa suru refer to gaza sunu no dikon su par dikon go hatho su par gaza go su se ya mu su interpretation ri denomination mori tradition usedi interpretation ho ke krizaba levi deri ugo baptist kolaliro leti isocial lerdi dikon hathoshri lego utsgaza shigaza nu kehu fupatawaya ordination lazo we ngat pastor Viwelie puba gaza so ha calling so ha pusabada ba chala lori so ha mi yesinye mu me puri ordained minister butsudo ordination cannot be an aspiration so ha kehu asu mitsumorshunye ambition butsadi kunyu reverence so unu kepenyo liet so di nu pargazu nu kele shigazri ban par in a positive way shigazza bazri putuzunye deri to aspire to be ordained idi 우초 우차프가즈 머리 시가즈 ordination으로 수 타바문이 그러려면 게후 세모 쇼바가다 수슬라 게후에 히크타호 ordains스지 머리 히크타호하 라이센스 비 히크타호 츠지디 게후 조프 라누 게후에 수하 차비에 우 크타미츠게즈 수야하 미 아켈레기 알라서 수야 메이스네 미보리 ordinance ordination lobby츠가서 머리 치디 파이츠가서 there's no place for that I think when it comes to ordination it's not an aspiration 게후 조프 수하 크리에이터라 게후에 수하 prerogative 게후기 범모션이에 it's a 수야 토세가서 the nature of Lord's Supper Orika Khezhie Kazula Separava Puto Zulup Katsashiri Morika Kracha Kesiezie Nushiri Chitigiliro lockdown body Kehuli Ganjabada Mu Sacrament Puachili Ganjabada Gazuliro Lord's Supper Shizala Hanu Kehua Kidubum Hidi Lord's Supper Kesiezie Metchiliviga. Po Metsununo Heidi Hazam Hidika Hukinu Kazali Ganjadaliro Lavodi early church Kokedu Midi Lord's Supper Chaga Sukori explore Chasa Zambega Ikachubo New Wakatsusanaba basing on Hakatsuko Kenya Hidia Kenya Hidia Suru believers they broke bread
at their homes. 이제 저 기부 시즈라 저거 저 기대보 applicable 도가 뭐 applicable 뭐가 就要不给他们这么好啥巴萨是那吧？有个 Baptist community，那是para church，个不了 based on that given the scripture passage，基督作为 priesthood 做，我是啦 pastor 不好哈 sacrament 好哈，吃什么哩？基督努努做哩。how ha Lord Supper how Zelhou，我是的，贴个会让做些哩，给后果不是的，给主奴 family 奴做些哩，how ha吃饭的是啦，how ha不都是没，么么个。 It is wrong. So kita tezo ze kikru ze idino bo sacrament ko ha 吃肉的就是 결कर 뭐 결cor도 기디 결cor로 자케네 세리 불레 비냐데리 부조머리 결cor도서 결cor도 무슨 소자 결cor도 더 저서 결cor도 church history mohavoliro habo action bo baro suzedi reaction bo la parzo nguse period go kinje ke puaz midi middle age ki go word reformation parzo ke zuti go liro clergy thom ha pette ke khada monopoly more poto ha pette ke tho die zo shiri zo mi bu prelens za ti za ti bon word agligo chidil am lebas nguba zuro parsa zuro takie lavo dim hapete hatsate po validity ke ba goshri pette khazam heda da zo pare reaction no parke ye waza samhe ga zbo mu po elements so thiga chori bazo word go ordained mu lerdi common people so go poke buburi meyada shoto unu kanuro how ha meya se khoda matha hatsa reaction na pardo hatsa reaction par matha hatsa the sekema sabaza ordinance go shri mapuri mole idi petek seket zolovoda da zo bale sela go vordi che ke puba zo zun zo shri puritan anglican ko parzati anglican ko dono puritans ko parmo tigiro ukoro each family a church one family one church su parse musuno ki krutsu bu pastor tsa ki krutsu we pononyo go pathale moda po ki krutsu tsa di spiritual leadership pu pele moda ro pu ke hukino she po zat sa zam he pu spiritual discipline khabe po tsa go so la jize influence po lavor ugo kekeba uke mengo sa ki krutsu we ropfugi zadere pu ki krutsu tsa ke liuzemo deri shiliga mo ki kruka karibado mo ki krutsu we poto kerka chaka zasdi tsalevi ho easy di puker me crosslo taka krala da zo reaction chizo wale slano ordination mo moza hauri ministry mo for the bupo order no balegato porhino balegato how makro balances zatenuri angles chizo wazni uke q divine calling popuba zurika those they learned the church governance no administration no shari porhino bamoroshaza musukopi mikrobo pelegasa suri medzi mori village daro taka krala da zo po balance po bamoroshazo so le so se putuzo so pugaso au kacho pulero observation nipo nonori separa kacha Israel no messianic Jews kolero Christian megoda mo chithia zoreza ugo kinunu Lord Supper kaseza o kieja Israel meketum hidi tsoforia shidu roll over to the New Testament jisubie ugo
bread u chili di ugo zu ze gikrunu no ke se ke ze zu ze ngumu very beautiful, very decent, very holy. Some hizu ho nguzala ugori putti hai ke chunu ha sizu ho chili vidu molha izu ke chobazo very church where put discipline ba more shows ka tho yo puba jam hidis lando ugo sunu vode pol location las athole zo boro so ugo me kratse de lavori temi tenia lavori go kinu ka kratsle morsimo de go le thomie bazo go so le thomie go so bodi home fellowship no do mogi doshi mo sector church on doshi more ki kruge nigas mo new testament no go home fellowship ro lerdi family yo bozo modi combination of families suribas las zano Nebro kaseli di vodi zlas su sa potuzunie. So so lebar vinie. So ke puba ke chutigi ugo missionary group ha vo u fil no tuda mo license pi mo di vo tuda mo zapuch vo ga chunu u unor dilidi zulu se uch mo shoda ke pecheno bazaro ordained temigo 기회가 좀 붙들려다 봐. 뭐 준비가 조금 놀라 special provision for 그거 바이옴 베시. 그거 바프티스메 스트릭기야 자가다 그로리 리지트기야 자가다 그로리 바이옴 야 liberation 그로보 liberal리 니아들라츠고 서다바 뭐 하카미가서 ordinance 와 liberal 와 모디 박라티부드에 아우레지 서리가다 누누모 라호하 시자 계속 후보다를 기타 시자 스티기 시달리면 기타 애가자 하고 하 그때가 스즈가죠 sending body 왜 Hakam Higaza Kolari Pula special provision. Hagro Savakis of it in here. The share license put in here. Hinyakalev, Sadita, Tata, Ngodo every day. License so the Shada Casado commission said, Richido. Both the Shada City, Chido. Until you told the Tigger Mosheri. Zelhou va pimocredo to way. Tite. There go little Angami go put them to the put the city, secretary to some to tell them license of Catilado. She says I would tell me that's a letter that. The la Ucodo Sodo Sale, Moller ordained Sale. Modular ordination bita. Disha. Tamchida mushe. Motodande. Zelhou 자가 산 것도 그러네. 그거 나가란 캐년의 champion 버스. 노부아가 아무 거기 부스다. 은예가 기서도 어떻게 해봐야죠. 하부께서 사사는 타기 보고지 코로나 바이러스라는 하트미 무브먼트 거리 카세바데 미테미 그룹을 기준으로 봐. 우고 미셔너리 그룹을 어디 미 기준으로 봐. Dari ukwe individual contact ribazo takibu uko missionary ko pi aruna changnori Morris Carpinori bazo mo dari hakwe license themi mo dari kwe gospel how kapie themi kipumu themi gor chabazo mo situation haikets tino ukwe ker chabodi themi hoe ke penyofa ke peleno parlida di Zelhou Vinyl parda, de timego create to Bamo. Mo Haida Liro Ugo Hadi cap facility, telephone macro cap facility, ke web blessing facility, authority custody, missionary ubu, so Zulubie Capeleno Park got Zelivi to Molaga. Helpukeba dairy bonde. Key group
这edino Lord Supper ko chilevi so se so se zo ze kekre dairy po bazero how atio situation po anu furo americanu ba mu ukoro ko situation uko kiri rebo la Easter Sunday Good Friday Saturday so Easter Sunday ki poro women bo henye ki puzero uko kikru ke chatsu ki kerkracha no ke sesidino uko ke zetsi idi po so request idi Friday to mo Saturday to sino so chisi je dia hine ke ki puzla Sunday hedo mu siki kerkracha to uko peteko ke sebe badi mu aburi kubeze hill kap suringu mu nyekrda kapye bazu suringu mu nori yokovie heneve nyekrda mu te he kapye bazu suringu dinino a ke chatsu dino uko ke zetsu do dino heko sus ke zetsle Dairy kikru tsu that's so long modino ordained minister potaze mu ketoleshno puzero mepo 2 or 3 are gathered I'm in your midst neko donuba iketsu so virtual worship from hedino ketolesho kori prayer mu kerkracha ketsaha dum hedit Khedi Baptist Church sokori pukemet sidino hekosu setse mu kereo pukebao keker itu mu atse ketu so se conflict monya akeleki kereo ro so kereo ro head of the family so we can do so se keker sunu subazo mu Keyho tejobo bamorosho mu cheki ha virtual worship ha Keyho pete town nubazo Keyho pete so virtual worship nuba mu NCF vodi India nubazo city NCF bori telephone se packetso Heko virtual worship baziki Lord Supper ke selevimbe kekela mun members ko ke hukin vorla moderi u komen bosus mengu bosus bazla selevi ro no sentence paragraph por itus di heko bunu seleje di sus akipuzla virtual worship village context ro kri mu ko context mu city context kekriza kekila mon vo how metro city nubazo koro everyone is accessible to social network WhatsApp mori Facebook nuri mu kezedino pastor bunu su kesedi tsle vitun hezo kelo no auko so chilevi dairy pastor bunu jape nekdamu de he nie gismorosho mu to medo tsnino tsmu kreda so ko kipusu di ko butsle mu ham hege je uko zero terrorism haidi vo kesemodino Facebook kono WhatsApp kono worship sabaza this may not be the first and the last this may be the beginning of a new era there's la hakiham hakropo ledino kehuri Facebook ba ke moko
smartphone ba ke mo so ko salary le morosho mu so ko so kebe ke hukinu vordi social distancing situation creates le dino uko bunuri zle mu vorle moteri Facebook social network bazo konuri bazo ko sele ke vi macropori le series in here ke zubo asus zuba situation also letale. But we cannot just liberalize everything. Chiếu gồm học bột sơ bao giờ lưu rồi bao giờ body church planting ministry nó bao giờ có có missionary cái class của mình đây missionary group rồi body school ministry so có bao giờ ba so có lưu rồi Lord Supper học qua cái xe cái đó so po chụp phụ sao ra livi của ministry cái gì đi their group of church planting no body to da zo có lưu rồi chế pier cái nhau ki mà họ cái có lưu rồi to da bao giờ có Keyho ki pusasali ugoro po procedure Keyho ku chau cha zalan no yoga missionary boto da je moni odom hega mori hawo bademo potso fa parda baleslan yo Keyho ko po license moved so jeju jero sa tin ke puba deri u baptist call ugo sa je ha radiga ki zedi ha hizo bo kerts levi moga zo sa everything is on the table vodi che puba zo ugo missionary group of bodies dit so forbidero hakia no po format yo bo ba morsh meje permission authorization bo chaledi bo but selivi mogazo sugo sa kertse prelevision ye bogo pastor je medip ke ba liro pastor local church pastor ba poto license ba mo shiri kia ke sego to sa ordination board chairman or ordination office no chale bazo bogo hazaro suro yo po regulation ba mo vorle poto ordained minister bo besia ro sizore vizo bo no vorma there is ha so besi shizo simoda do more slano no office no more ordination board address lidi so kefesila jemo so go chakaba mole so here's a principle bo go missionary go to faseda zo so gore kerts legevi bazalezo Atsi ka zuwa zu nungde deri virtual communion nungde. okay. 这样还有啥巴斯能的。communion 我哩罗不知道哩罗鬼诺尼啊，是努巴吧，我我个接 communion 不 real meaning so ha separ ke le ro ke pele mi ke ze vordi ti hebu nu ni kerda bu nu tzu fellowship su nu po chau su par be Viwelie so she communion elements ko la chasadi sedi ke ze ni pu kar ka tzu ke le so sri mi yese shiba zalam hanu virtual da we da ze she mu ho a personal use ho ke kar mu putu zu nu bu tham de virtual da we da ze she go non juice cri pu juice cri mi po chakro levi mi po green tea da levi u thyo ki ge zo ba shi su se vordi chada di ke kar semoni there is the whole idea of drinking from the same cup and eating from the same bread mu le thobu sula chasadi ke zeze the real meaning of koinonia I think so have part zili mo da dinye mu trivialize so azu communion trivialize so ali bizu ndun hegi pastor ke do city church pastor po ka zo ga sigi po ni ga sa zun po su ha su research sa ba mu she's a message for member ko la patasa mu communion trivialized so was shogazu su kepri so ha lanu akehuri online communion nu PMOD jiri su febazo la ngor bi mode denomination ke krigaze how view ke krizala prebale baptist ko shiri chazu baptist ko shiri ke hu ke ko view ke kri homiro seleba o miliro u ke tekereba methodist ko shibazo
뭐 Keyho category 시디 denomination category struggle chizu bo tsbala le I think book about chayoliro koinonia the idea of koinonia 뭐 communion trivialize so was sugar